Kuria GKPS Resort Kalimantan Timur. Mari kita hunion kanami pimpinan sinudi GKPS. Padaskon selamat ulup-ulup ma hubani nasyam haganuk Kuria ni Tuhatta. Nadong IGKPS Balikpapan, nadong IGKPS Samarinda, nadong IGKPS Persiapan Modang, sonage pos PI Tanah Grogot. Tuhan mana makasumani jangan nama masuk-masuk nasyam tontong. Bani pesta malas new huron 112 tahun ma ambilan nama dia das batang. Maningon doon gabe napatubuh semangat prosih haporseo tontong. Ibagas nama dalan horja pangidangion itongah-tongah ni Kuriata. Tongonang wigorani kita buido tantangan pergumulan na ilopakop kita. Agenda subani nuanon. Terlebih kepada nasyam Kuria nadong iperantauan dengan berbagai pergumulan, tantangan kehidupan. Sonai doma age na idopakon kita homa COVID-19 bani panorang-panorang nasalkuin. Andoar rujun kulubian ngarion lambin roh jagar ni ma Kuriain, lambin roh sehat ni ma homa Kuriain. Jana lambin marhasadal, lambin margogo ma ita tongtong. Ibagas porjapan diloni. Halaniai makitenok kanami pada suku bani nasyam, riap mahita marmalas nyingkul, riap mahita mangolupkun, riap mahita tong-tong makaguluhkun, nampilan nama diarin. Ito tongah ni keluarga asiganupan mapasimada, bani ambilan nama diarin. Haganupan bilangan ni keluarga, haganupan nyombahta, age nama poso, age orang tua, age nalansia, ganumma marulu-puluh, maka malas nampilan nama diarin. Tuhan mana pergubuhi jangan nama masuk kita tong-tong. Ibagas hasadauta, ibagas korjapan dilota. Itongah-tongah ni Kuriain. Alaniai selamat marulup-ulup ma kubata haganupan. Tuhan maka samani jangan nama masuk kita ke ganutong. Shalom. Shalom, salam sejahtera, salam sehat ma hubata haganupan. Hagogok malas niuhur, dong ma ondos hubata. Marhite pardas ni ambilan nama dear hutano simalungun 110 tahun. Inma na ihamalas kon hita sebagai halak napor saya langbi manggulu hita ibagas hagolapan. Tapi jumpa magulu ibagas haliharon. Lang memang gulu hita ibagas hadoyukon pusok niuhur pakon guluh. Ibagas kolso pakon biar. Tapi do mamargogo kita mando pakon haganupan na masa. Halani hatani Tuhan na ondos kubata. Halani Yesus Kristus na tetap mardi matahon. Mamasu-masu maka somani kita. Kuria ni Tuhan. GKPS Resort Kalimantan Timur 2 tahun doma ibotas kita lebih kurang aima pandemi COVID-19 sia bani namasa on kita lang madabu kita lang daw kumbani nebata kita lang jupah manguhum pakon marungutungut bani guluhta. Tapi hita boy mamotas haganuk riap pakon Tuhan. Halani hatani ini. Halani ambilan nama dia ini. Jana bani tahun pelayanan dan persekutuan yang berdampak di tongah-tongah GKPS. Isuran ibadah do hita haganuk. Terlebih nasyam Resort Kalimantan Timur. Patarida kon buah di hapor sayang. Nadomada sambilan nama der 110 tahun dokani. Gabe gereja Sibuan Pasu-Pasu. Gabe gereja Nasari. Gabe gereja na berdiakonia. Gereja na marbuahkon holong na humbani Tuhan na ibata. Anami keluarga Pendeta John Ricky Purba, Preses GKPS Distrik Pitu Makatahon, selamat marpesta olok-olok
Kuria GKPS Saresot Kalimantan Timur. Tuhan memberkati. Horas, horas, horas. Horas, au pandita Albert Antonius Purba na ongga mangidangi itong-atong ni kuryat tanah adong i Kalimantan Timur. Hanami kun Bandung, rupakon keluarga, makatahon hubani na siyam. Selamat marpesta olop-olop resot ma hubata haganuban. Malas tumang uhur, dumma 110 tahun ambilan nama dear. Das hutano simalungun, janah dumma homa das hu Kalimantan Timur. Agepe itong-atongah ni pandemi COVID-19 bani panorang onne do pakok kita. Namamben buey kuriain terpapar. Bahkan namambahen gok ibagas pusok niuhur. Namambahen buey haganupan segi kehidupan ta terganggu. Dia tema domba ondos ambilan nama diarin hubata. Mambahen hita tetap margogo marhitehun ni hatani naibata nadop ondos subata. Mambahen haganupan hitaon tahan mandop pakon AHP namasain. Tondoy na pasing mapargogohi rosi mamasu-masu hita haganupan. Mambahen hita boy totap marolopolop. Salam sehat, jana salam olopolop ma hubata haganupan. Olopolop, olopolop, horas. Shalom. Selamat pesta olok-olok ma katakan upan terlebih bari nasyam. Kuria hina holongan itu hanta, kuria GKPS Saresot Kalimantan Timur. Au pendeta Oberlin Sinalahi moga mengidangi tonga-tonga ni kuriata. Bani tahun 2003 dan subani 2020. Anggo hinan kita dua kuria OP. Ay GKPS Balikpapan, pakon ni GKPS Samarinda. Nuan rumah rumah tangga, inang di rumah, Lewati berusaha lagi nyoba turu halak. Si Ganjangan, Andreas Silalahi, si Paidua, John Silalahi, si Pahitoru Siapudan, Aima Jakobus Silalahi. Malah suhur, woi ria pakon Nasyam, marolopolo bani minggu sadarion ando harma marhetehon ni ambilan nama diar na doma ijalo hita terkhusus kalak semalungun na igoran GKPS doma 110 tahun posurta na siang bapak inang nama poso na age sekolah minggu kita no perserakan na siang i Borneo anggo holong ni Tuhan ai tetap do anjahadas do age bujabe alaniai tonggo nami selaku juga ni Tuhan sekolahasi ma nasyam haganupan bani haganupan rencana ni guru si pikir konon tonga-tonga di rumah tangga pekerjaan terlebih lagi tonga-tonga ni kuriata sahali nari menami keluarga pendeta Obelis Sinalahi padaskon selamat pesta olok-olok ma kubani nasyam haganupan horas horas horas. Horas, Shalom, salam olok-olok ma hubata haganupan. Terpuji ma Tuhan ta, marhitei haganupan hidup ni uni. Terima kasih ma ubani nasyam, haganupan kuria GKPS Saresot Kalimantan Timur. Oi hanami keluarga Pendeta Carmen Sipayung Boru Saragi, Yedija Pratama Sipayung, Abram Wimen Sipayung. Adaskon salam olop-olop 110 tahun ambilan nama dia das Musimalungun secara khusus bata warga GKPS. Bapak Inang nama poso pakon haganupan anak-anak sekolah minggu Kuria GKPS Balikpapan
Samarinda, Sonai age GKPS Marturia Moda. Rataho pe pardingat nami, bani haganupan holong, pakon habuzuran na siya. Ibagas parasauranta, mamukah pelayanan nami, bani tahun 2008, das bani 2012. Bahkan das bani panorang sunani. Cupah detongon, hatani Tuhan bani parasauranta, nama katahon. Sadama paruhuran na siyam, sadama haholongan na siyam, sauhur sa pikiran ma na siyam. Papainang nama poso, akon haganupan sikolah minggu, kondo homatong gunami keluarga, asitotap, sada hauhuran na siyam, sada haholongan na siyam, olong na ibagas Tuhan, ibagas nama mestahon pakon mangulokon bilan na madeyar na dokdas 110 tahun ay manamampere hauhuron pakon hapentaran banta haganupan riyani. Amen. Hanami keluarga padaskon salam olok-olok 110 tahun ambilan nama dia. Marsangap ma Tuhanta, janah terpasu-pasu mahita haganupan kuriani. Amin. Horas mahubat kaganupan, hanami keluarga Pendeta Jonedi Chandra Purba, Pakon Inang Ferawati Guru Sumbaya, apa nyombah nami Alvaro Purba, Abdiel Neo Borneo Purba, Abdiel Gantari Borneo Purba. hanami mangidangi sonari IGKPS Resort Perdagangan, anjaha mangidangi IGKPS Resort Kalimantan Timur, mamukah tahun 2012 das kubani tahun 2010 lalu. Hanami padaskon selamat pesta olok-olok resotma kubani nasyam kuria GKPS Resort Kalimantan Timur. Pesta olok-olok resort ay masada pesta iman maringat hidup nyuhur ni Tuhan ta nadok mambere hatani kubata simalungun. Ase marhitay ni pesta olok-olok on lambin manggoluk mahita maronjolan hubani hatani Tuhan nagabe si pambubai bani kulukta. Bani pesta olok-olok on ipadas kanami upasa hubani nasyam kinaholongan ni Tuhan kuria GKPS Resort Kalimantan Timur. Anggolaho hu Kalimantan Timur singgah mahu GKPS Jalan Marta Dinata. Selamat marpesta olok-olok resort ma hubani nasyam kuria GKPS Resort Kalimantan Timur. Malas mauhur anjaha tarpuji ma Tuhan naibatata. Kun kaltim ku dolok kuduan habang marlupusi batik air. GKPS kaltim tetap memuji Tuhan pos mauhur pasu-pasu ni Tuhan say tong-tong do manjali. Boras sabur-saburan ma ibabu ni tinggan pasu horas mahubata haganupan say Tuhan tama nama masu-masu. Sahalinari selamat pesta olok-olok mahubata haganupan. Horas, 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 diate lupa. Hanami Pendeta John Lihardo Purba Pakon Keluarga, masa pelayanan IGKPS Resort Kalimantan Timur
tahun 2010 das kubani tahun 2010 siang. Padaskon, selamat pesta olok-olok ma hubani Kuria GKPS Resort Kalimantan Timur. Aima Kuria GKPS Balikpapan, Kuria GKPS Samarinda, Kuria GKPS Persiapan Marturia Modang, Pos PI Tanah Grogol. 110 tahun ma ambilan das Hutano Simalungun Manundangi Goluta. Halaniai pataridakon hitama pargoluhon nabayu nadopi sondangi Tuhan naibata. Heja mareta heta, Tuhan memberkati.